موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرانتنا إرقاء قرآن الرا آية سورة اليوسف الرا آية لما قولت تانو إرقاء تكخنقويجو رب سبحانه وتعالى آياتوني خن يرون إسام بوتي يرو أكان النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه أمتها نخيستي رفي ركوني في چنكين غرغرا إسان كنمي يرو سان رب سبحانه وتعالى آية خنا في قرآن سورة اليوسف خنا اتبوسيجو so ati qofa miti namni cinqacho jiru namni waywaatu namni wantoota waan akkana kana dabare risala islaamaa kana qabatee dhufe si qofa miti itti ibsuudhaa fi suuraaleen tumbuute suuraan kun buute jechuudha. As keessatti garuu waan takka rabbiin subhaanahu wa ta'ala ibsa haasawa gabaabaa ayata kana keessatti nabi Yusuf alayhi salaatu wassalaam abbaa isaatii wajjiin haasawa eegala hoggaa نحن نقص عليك جاء سينان تنبرد تهوسي رب سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات سينان ببردنا مجيخ تنوغا يدو شير كودوني جرتي تنغرو سينان تون سينا هدو اكبريتو تاتي في نما هدو دا برنوتا كخنيتو رب فوق 7 سماوات نحن احسن القصص جي واني خنفيتو بريدو من يسي ربي ترغابيف خنا هوغا ايغلت مالجا اذا قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين ابان قيا ابادان ارجي قدتك ادو في جئه اسانينا سجودين منا وخنا اركي منا وكناتين اركي جي نبي يوسف ابا اساتي في مجر قال يا بني لا تقصص رؤياك أسرع قال إرجان تيني إرجان قرآن أرانتنا تنترتي تيفن يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا يا المخية جن يا المخية لا تقصص رؤياك فيجن أخي أبليان قيدتيني مني منابا كرتخنا أبجو أرانتنا أكرتخنا أبليان قيدتيني مني مالف شرا سرة تطاني جن إن الشيطان للإنسان عدو مبين شيطاني المناماتيف دينا تكامو ثلاثة دريبه خطيهجو ولكن أسخيستي قرآن خنا خيستي أماني دان سوتا يني إرقاسايو أتشي خلالو تيه تكا وان تكا خنبران واني جلقبا خن آية خنا رابرانو نوتي نمني فيجنا قبو نمني برو وادلقو داف أمتا خنا خيستي جواجي جيرو داف أبدي كابو أني كسي ربين سبحانه وتعالى سي خيسا خاي أني خيسا نمو قبافتي نمرتي هندوبتيني يا بني وبليان أكا ربين سبحانه نبي الله يوسف المسا نبي الله يعقوب عليه السلام إلما إساء يوسفين يا بني لا تقصص جين يا المخية هنا سويني اتيني مني وان أرانتنا أجرت خنا ربين بك قدادا سيفتاء ولكن أكنا أركيو جت إساني تمتي إسان شير سرتتاني ومع ذلك نبي الله يعقوب هاسو إسا أك إسان شرتتان خن أركي فهمي جرو المنا ما خن أك شرتتاي خم به إساف غلي جرو أسرتي نمني عقلتي توكو وهند فودي المنا مرتي بدي هندبيسو إن الشيطان شيطاني للإنسان عدو مبين المنا ماتيف دين كدادا جيب سيف نبي الله يعقوب عليه السلام أك شرا سرت تتاني وبليان خي إيجا جي إبسيف مالف شرم ماسن وبليان خي أدوي سيف قد أدوي قدادا جي نفسي إن الشيطان شيطاني أسخيستي إرقالما ججبتو خان
واني نبي الله يعقوب دبرسه تكفى علمي خوني مجان خون هنگم فديسا حاجالتو وبليان سن هنگم فدن همتو في شر خيسا هاجراتني إسان خنفوده إسا برتي نمتوتا هما قدو هنفيني جرين بدي جرتو همبين يجرو هند فوده غم شيطانا أجير كيسيچو وبلما إسان لمان جدو جرتو إيغون إسا برتي مالي أهميدا مادام وبليان خون المخانتي أكا حسدو تاني بيخيچو وكذلك قبتي لما فدا مالي نمني أرانتنا ماني وانتو دا غرغرا خيستي hojjechaa jirtan dhaabbilee garaagaraa keessa namni hojjechaa jiru maanejmentii garaagaraa keessa namni hojjechaa jiru namni ummata kanaan jijjiira je'ee lafa jiru hundi isaa hanga rabbiin isaa laafisetti namootan naannoo isaa wajjin dalagu kan mariyatuun abalu wajjin mariyadda yoon ani du'e viijinaan ani qabu gooliin ani qabu tana abaluun itti naafuuf siiseettee namootan itti amantu yoo hin taane nama hundarratti haasoytee viijina kee lafatti nambisinii إرجاء ربي سبحانه وتعالى ندبرس مالف إرجاء همون برباتشفني فيجنك أبدو ملتك أبدو فولدرتي نموتن براتيف إسانيرتي حسو مالف برباتشفني جنة يو خلال لتات يا بني يا نموتن وادليدن هنتينو تك يرو حاسويتو وانتوتا حاسويتو سانقيستي واني نمت دفامالي إسو حاسويتو قابني خي وان سني satisfaction arkachuu eegal iqnaa'if godhu eegal akka nama waan dalagetti namootan garaagaratti waan haasawtee jirtuuf waan san maaliif godhu eegalta sammuuntee ifitti amanuu eegalti jechuun so hin dalagamin satisfaction dhufa so wanni san bakka hin gahini qalbiin fi aqliin tee maal si gooti jechuu sanirratti si tabachuu eegalti haasawma sanii maal si gooti jechuu haasawma san si fudhachuu eegalti lida so bakka san hin gahini irkaataan takka immoo gammachuun waan sanitti waanin dhufa jechuudha. Tanaaf hanga bakka gahanii rasuuli salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi maal jaan استعينوا على قضايا حوائجكم بالكتمان لبو تيسن في غرغارا مال الرتي akka dhimmi khaysan isiniif xumuramu akka rabbiin subhanahu wa ta'ala waan isin harkaa qabdan isiniif bakka hangahu dhimma khaysan san if bire soo hin dabarsine dhokaysuudhaan if gargaara ajaan tanaaf yaa bunay namoottan management garagaraa irra jirtan leadership garagaraa irra jirtan inni ijoollee dhaab institution garagaraa lead godhaa jirtan oofu jirtan hundi khaysanoo jechuudha yaa bunay jechaatiin isi wajjin haasa'u jira ergaan kun ogaa isin bira geesse waan vision qabdan tokko namoottan isin cinaa jiru kan fikraan tun akka isaan bira geesse akka isaan oofan warra barbaadu yoo ta'e malee haasoo kee waan vision kee hedduu gabaabsi maaliif takka talaata si horaa dhufa lama atiitu itti gammadee osoo hin daleene haasoo san qofa itti gammadee osoo bakka san hin geenye qalbiin si gammadee chiteessa shayxaanni khayyoo dhagahe tanaaf aduwwi heddummeessaa dhufa ilmi namaa bakwaan sila wanni san akka dalagamtu kan barbaadulleen akka isaan dalagamtuuf waan barbaaduuf waan san maal godhuuf waan san si dura dhaabbachuudhaaf takka aduwwi si tahaa dhufe jechuu shayxaannis karaa san irratti waan heddummeessaa deema inni bira dalagaalee dubbannuu fi himnu keessa adda hiruun barbaachisaadha jechuudha. Tanaaf namoonni lafaa ka'ee waan godhuu deemu piroojeektiilee garaagaraa yaada isii yaadrimee isii lafaa qabu ka'ee feesbuuka wantoota sooshaal miidiyaa irratti laxxafu kun hundinuu sooshaal miidiyaa irratti hojiileen ati dalaytu parsantiin 2 achirratti yoo bahe gahaadha jechuudha. Kana keessa hojii atii fi rabbi jidduu jirtu qofa adda baasu jechuudha. Bakka sadiitti adda baafnee hojiilee anaa fi rabbii kiyya jidduu jirtu qofti maali namni dalagaan isaa hundi alarraa baatee jirtu tan rabbii wajjin ni qobatti wali qabu yoo hin jiraanne maali faayidaan isaa jechuudha guyyaa qiyama maalirraa haaso hojiilee cinaa atii fi rabbii qofti walitti beeka hojii garii atii fi namootan bakka san dalagan naannoo san dalagan qoftiin wajji beeka hojii garii atii fi lubbuu ta'e qofti wajji haasoe hojiilee dalaydu tan lubbuu fitti hin himnee jira yoo lubbuu sanitti fimte lubbuun ta'e gururri itti dhagahamee takka immoo olaantummaa ani kana anaan itti dhagahamte bakka silaa barbaadu sanirraa ajjirii barbaadu sanirraa si gadambisti jechuudha. Hojii lubbuu fitti hin himnee jira rabbi qofatti himtee rabbi wajji qofa haasofitee kan ooftu jechuudha. Lubbuu ta'e achirraa akka fookas hin goone achirraa
ajrii si kas jala hin balleessin hojii cina rabbi wajjin hojii garii simmoo lubbuu teessanii qofa wajjin rabbi irraa wani dhokataan jiru laakiin dabalataan lubbuu fi wajjin tatti haasawanii jira hojii dabalata bira akkasumatti obboleeyyan ofii naannoo ofii wajjin kan jiru magaalaa keessa ta'uu naannoo keessa ta'uu biirootii keessa warra dalagu warra muhimmaa san ajandaa san bakkaan gahuudhaaf laffa'u jiru hurku jiru isaan wajjin kan haasoytu hojii reegalii immoo ummata bal'aa wajjin kan haasoyte kaayyoo sii qabbaaftee ummanni dhagahee ummanni quba qabaatee si wajjin karra hirmaatu tartiiba kanatti woddan baafne mahabba wadab wama arkanne hundaahum fuune ummataan geenye gaafa ati bakkaan gahuudhaa deemtu san ajandaan atiif deemtu san immoo si dura maal tahee jira ati xiqqaadhaa soo waan san ganaanii hun sossoosin ummata keessa waan faca'ee jiruuf gaafa silaa as bahee as dhufu san maal ta'ee jechuudha lazzaa daba arabni maal jaalle kulli jadiidin ladda wanni haaroonii hundinuu wanni haareetee hundinuu ta'ama qaba dhandhama qaba jechuudha laddaa qaba ni mi'aawa ni bareeda tanaaf gaafa as beesan haareewummaa isaa saniin isa haarawaa san yoo ummata tasbaaftee namni illee sirraa dhageeffatuudhaaf sirraa fudhachuudhaaf gurra bal'aadhaan sirraa dhageeffata sirraa qeebaluudhaaf jechuudha walaakiin waan gurra namaa guute waan namnis beeku waan namni amma duraas dhagahe kan nama qaacceessee jirtu guyyaa guyyaadha yoo sanuma kaatee gaafa guddatte waan amata 40 booda godhu deemtu har'aan tana yoo kaatee waan isaa hunda isaa gabbaafte ajandaan isaa maal si jalaa ta'e jechuudha si jalaa dulloomaa jira waan hunda yeroo itti eeggadhu waan amma godhuu qabdu ammatti godhi waan ol kaawwachuu qabdu cinaasii ol kaayadhu hojii immoo bira taa'uun hin barbaachisu yaa bunay laa taqsus ru'yaaka viijina qabdan bakka hundatti haasawaa deemuurraa ufaa qusannu ergaan quraanaa arra galgala kana arra tanaaf qabnu ergaan quraanaa arra tanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata hada billahi tawfiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى